Aslan dinimizden Jaştakay, Sünnettoy, Jeyintik'te tuş otoylarымен kontуктап aldığınızda da barыңыздарды ортоға биге чакырып, барыңыздар Кыргыз эстрада ырчысы Jaştakay болгон көптөгөн титрлардын автору Москва жергесинде конок Айнагүл эжесинин бакыт агабыздын үй бүлөсүнүн атынан келип отурган Кыргызстанга, Казакстанга эмгек сиңирейин деп калган мени сахналаш досум Ильяс Атразаков. Bir kol çarpınızlar vatandaşlar mırzalar. İlyas Atrazakov barыңыздарды ортоға биге чакырат. Чоң рахмат, ассаламу алейкум. Көп күттіріп қойғаныңызға кешірім сұрайсыз, тойыңыздар отбасын біздің ушул жакшылыктарыңыздар, берген баталарыңыздар, халал тилектериңиздер барлығы орындалып, кабыл болсын демекчибиз. Келиңиздер, аны эмесе сиздерге ушул бир-эки чыгармаларды алып берели. Бақыт жана Айнагүл эже, сиздердин урматыңыздарга бүгүнкү жакшы тойуңуздар болсун, келиңиздер, видео атабыз. Сиздер үчүн дагы бир жакшы болсун. Жана убактылуу чыгарма. Kucaktab жүргөнүңдү жанарым Эске салам ал күндөрдү жанарым Мен кучактап жүргөнүңдү жанарым Бирге жүргөн күндөрдү жанарым Алгаш жолду сүйгөнүңдү жанарым Бирге жүргөн күндөрдү жанарым
canlarım Öptü günler estem kalır canlarım Nege yürüp bundan da canlarım Çıldırttı aradan canlarım Çürümünde bir arman canlarım Çıldırttı aradan canlarım Çürümünde bir arman canlarım 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 Çürümde bir sağınmış canlarım 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 Çıkar gittin salmadın canlarım Ayna Gülece vakit tutmayınız. Kulağınızı alıp olsun. Vakit olsun. Eski sağlam o günlerde canlarım Hep uçaktan çırpınırdı canlarım Eski sağlam o günlerde canlarım Hep uçaktan çırpınırdı canlarım Bir gün çırpınırdı canlarım Almış yolu suyunumdu canlarım Bir gün çırpınırdı canlarım Almış yolu suyunumdu canlarım Canlarım Çürükte bir sarılmış canlarım Canlarım Çıpar cidden samadım canlarım Çıpar cidden samadım canlarım Toylansın, gelingizler бүгүнкү Ақтойда биздин алдырган ак жолукчан жеңелерге арнап өтпөсөк болбойт. Себеби биздин ушул байгелерибизди ушундай жакшы күндөргө жеткизип аткан, тойго жеткизип аткан биздин жеңелер сиздер бар болуңуздар деп сиздер үчүн жеңеңке деген чыгармабызды тартылып койгузат дедиңиздер. Кеттик арасы. Тойлансын. Вакытка айна бердиңиз. Тойлансаңыз тойлансыз. Katanda yörteci Baktalayda gülüneci Bizden öyle gelin geldi Carışıkta çoluk salı Benim cengim Atta sulu yekeray Çaladım yürüteci Çakşılıkta gülüneci Ayday sulu gelin geldi Kavuşmakta sırrınladı Kırmın özü Kanday bolu yekeray Ay çengirken Durmuşta tüngü Mambilere Barına din bolup Çürümüzden Ağlı dolup Ardayıma Canımda bir bolup Yaşka muhabbetleri Aksakallar beri Tuğan ödü beni kalbay Ayna bize turgutlar Bizde doydum Şança ödü uçunday Akdemliler kudrettu Kubanışlar dolup taşar Çubaylardan dostluğunda Kalıbaydı tutuk taşar Vakıtlarlayım Karadaki çaşka hey Ay çengirken Durmuşta tüngü Mamilere Barına din bolup Çürümüzden Ağlı dolup Ardayıma Canım
дагы бир жакшы чыгарма болсун. 80-лерден аткарып берейин. Биздин ушул жердеги биздин бардык конокторго кеттигиңиз. Башла. Привет. Привет, сачок, да? Я не знаю, что сказать тебе при встрече. Не могу найти хотя бы пару слов. А недолгий вечер, а недолгий вечер скоро станет ночью темною без снов. А недолгий вечер, а недолгий вечер станет ночью темною без снов. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаю, седая ночь, ты все мои тайны. Но даже если помочь, не можешь идти, нога твоя. Ни одному совсем, совсем ничего. Знаешь, ты без слов, тебе давно все ясно. Только прячешь взгляд своих счастливых глаз. И опять напрасно, и опять напрасно собираюсь я все рассказать сейчас. И опять напрасно, и опять напрасно собираюсь все сказать сейчас. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знай, седая ночь, ты все мои тайны. Но даже если помочь, не можешь идти, нога твоя. Ни одному совсем, совсем ничего. Снова вижу я тебя, который вечер. Снова вижу блеск твоих счастливых глаз. Но с тобой не вместе, но с тобой не вместе. Снова будем мы и завтра, и сейчас. Но с тобой не вместе, но с тобой не вместе. Будем мы и завтра, и сейчас. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знай, седая ночь, и все мои тайны. Но даже если помочь, не можешь идти, нога твоя.
совсем ни к чему. Çok rahmat. Kırgız эстрадачысы Ильяс Абдразаков bir қол шағып қойыңыздар. Москва қайдасыздар? Ильяс Москва жергесінде қонақ тұрғандар. Өзінің аз да осы уақытын алып сіздерге өрбелектен тартып алады. Bir қол шағып қойыңыздар шын жігітімізге. Ильясқа өнеріңізге өнер қосылсын.